Hai ke jingi ke jogo Jesu kanang rumah pojo. Kat bangi nang rio belai jauh Jesu. Mikot ya ke jingi ke jogo ban kia ano jogi. Ban pen selai ban pen kantang ini. Bau Jesu pun syamsa pojo. Pun wandi nak nega sakramen bakoi tama kaduan. Syaka jingi jogi. Syaka hingga sen jogi. Syaba ada ke jingi rio belai jogi. Kam kame ngida tang bentuai ya ke jingi rio belai jauh Jesu. Haga nega dono bakoi jogo. Ayo nak penslay susu ini, dah kejengir kecil, dah kebor kecil, bagi hidup nak ikut kepada kejengir.
Hakane kasgi todi meningong jemene umanai. Hakabangi leri bele gerpang yame syagadonu bakuitam jame. Ngiwan hakamak keduan kedupang. Ngiwan syagajingin kawa gerpang jame. Kawa meturwa angi. Aman lagi sakramen bakuitam hagaduan. Ngingay kami, ngishanya kami, ngiyi kami, ngiyay tilur tali telan kami, yaga jingim jami, yaga jinglong janggalon ujo. Ko Jisu, katbangi leriyo balay yami, ngitrang na kami naga jingate, kajinggar ko kajami, aga jami way pay. Kumba, kren aga, tiin kajami, Isaiah, San Paul, San Henry, Tawad yautrai, kadbadangla, ban shem yawu. Tawad yautrai, kadbadangla, ban shem yawu. Totod yawu, kadba udang don hajan. Tawad yautrai, kadbadangla, ban shem yawu. Tokod yahu kadba udang don hajan. Ngiwad yame aga donyo bakuitam gajame. Ngiwad yame haga sakramen bakuitam aga duwan. Ko Jisu me penpaw yaka donyo jame, yaka jingir jame, haman lagi sakramen. Kamda me aga Eucharist bakui, baka sakramen bakuitam aga duwan. Haga nega janli, ni ikon jame ni trangye me nala ka jame gase menang pensle yengi da omensi yang bakui menang pendak yengi da ka jingi jame menang penkalai ya ka jingi mensi yang ka jame ni wat ye me ko trai but ni kot ye me katba medan don ajan jame hoy ki pe ye me lemba ka mobile phone lemba ke TV lemba ke YouTube, Henry, kabangi pek yame, ngidakin mau ya ke jingi jame, ngidakin mau ya ke por bani don jan badme, haga sakramen bakuit tam haga tuan, ngidakin mau ya ke por ngila pediang yame haga donur ka mensiyam jame, ngidakin mau ya ke por ngila penkre men pediang yame, minda ngisno kenja yame ko Jisu, wan apa deng gejing snow kenja, ngitrang yame, ngiid yame. Iburong yame, imane yame ko Jisu, karko kardo yame, pensle yame, pendap shoyin yaka dono jame, daga jingir ka jame, ko Jisu, kumba ong tin jame, Isaiah, namya tulupa san kusan, shipo bat katwe, kumba uslap bat kayo, haba kilawan ya nasri. Kim julai paishu shakaju kajaka Henry kip pinsnyam bat pinsaiso ya ke kindo kan pintelen yawu jingto kanang banduk yo sumbai unombe bat banal jimbam ya uban bam kumdaru kakti kabang ngalakale kanang wanpai tuli shana Henry kan pendat ya kata kaba ngatumu bahkan le ya kata kaba ngalamam ya ka banle ablei ko pa melapa ya Jisu hapden jumi kumusla ulang akti ula danbat ula lang ubale ula wansham sabat ula penpau ya kajini ko Jisu bagi melong kakti balosyong sabat melawan dia hangi kumusla ban pinsngemi ban pinsaiso yi ban menum pai tulishu men yalam yengiru shaka senda jo mublai pa ni ye me ko Jisu ni mane ye me ko Jisu na mar ke jingi ke jome ko Jisu dapta ke jingi ye me ni ruai sa shasu hame ya ke jingi ruai cha ke jingi menang kerko kerto menang pensle ye ni Yesus
Sa kajingin ka kami. Nadu ka bono, inangi ka Yesus. Ulang kasi, malawan dia ka ba niya? Magpensay so ay kajini. Magpensay so ay kihiga senjo. Magpensay nga niya. Magpensay so ay kaganda water konjo. Magpenli, ikajintong kibatimay. Yaga jingayay. Yaga jingi kasilungan. Approach Jesus. Habang ipay niya may Jaga naikap sakramen ko kwenta mga dulas. Sa dono dalam play na kajini. Iburam niya. Iyer niya. Pendam niya iba Jesus. Dalam kaslat majo. Dalam kampayen dyan. Dalam kawadoy. Mapinsay so. Niya kajingin bahon kaway. Dalam kajingay jo kajingin jo. Dalam kabor jo kajingin jo. Dalam kajingin jo. Jesus karbo kata. Kinaya lakat jo me. Alar kini kito. Kima pinpaw kajingin ka jo. Ibaro ni iya me. Nado ka dono. Daga dono beri jo. Iya, daga download beriu. Iya, daga download jomnya komplit. Pencamannya, penslay, pencandangnya. Ay boring ni ko tayo Jesus. Aka bangin pencil, aka bangin iya, aka bangin leriu belakang. Daga download ako itam jomnya. Jaga tuan ke tempat. Kargo bago berai. Wadi ke beriu, kibamdan jingi je. Wadi kita ke beriu, kibagen cai lentar tai je. Wadi kita ke beriu, kibagen bayi me aga yukin sepui. Wadi kita ke beriu, kibakran bayi me, kibam motu je me, aga yukin sepui. Nagabenda jokiru, iye je me. Nagabenda bawa kita ke beriu kibamdan lah bayi je. Nagabenda jokiru ni. Nagabenda ke bapa ke bacita, ke batia hospital. Iye je me. Nagabenda ke koin jokiru, ke bapa pepa, ke kajingi je me. Iye je me. Nagabenda bawa ke bapa ke jingi ke baharut lah. Iye je me. Nagabenda ke beriu ke basadum. Iye je me. Nagabenda ke bapanta. Nagabenda ke batulog. Nagabenda ke basarong. Iye je me. Berian ko Jesus. Jaga jingle riyo belai jodi. Nagabenda bawa ke sarpe. Nagabenda ke nombok ke bangkwe men kelata mo. Ipan mak na me. Lembah ke jingle stop jodi. Lembah ke dak ke bari. Jodi. Iye je me ko Jesus. Shivne pura hai. Penslay ki mara ko Jesus. Daga jingi ka jodi. Penslay ki ko ke tige jodi. Daga jingi kai ka matar dom jodi. Penroy ka jingi ka jodi. Penroy ka jingi mane jodi. Ay bal ki kon satla ka करते कि दोष में बनने लगे. अपने की दर किसी जगह जिंक में अपने की कुबर जगह जिंक में जीवन बन बनेगा. इधर तो कुबर बंधा तो जीसु वाह इनसे योदा किया मन पाइश में शगत संजो में शगत इंजन ताप जमे बनिए में पंचमदा के सात्र में अद कन्या मित्र तुमले शिवों को जीसु नगमिता के जिनाई राज्य में बनिए में बनने में करदो करदो ये को जीसु
Iwaria me kotrai. Iwaria me kotrai. Iwaria sahaja me kotrai. Maka badan badan banne. Iwaria me. Umusna bakayo. Abakila wantia na fi. Menjulai paishu. Shaka juru kajaka. Tendre kepersnya. Pensei soya kekentar. Kan pentulan ia ujitu. Nampan dunia sembayu nampak. Berbanai jimbang ya uben bang. Sentaru kerti kabangalan kelai. Kanaman pai tenulisana. Tendre kan pendek ya kata kabangatu. Bahkan le ya kata kabang ngalamang ya kawan le. Kalau Yesus ubelai upawala mampuan ke bano nagabenga jogi lemba jogi lemba ke tinggal jogi ini dia me menang terekam na apa jogi lagi penting menang terekam na hakikat sen jogi menang terekam na agar time jogi agar jelas jogi agar rekasi deh menang terekam na hagi nangelam jogi menang terekam na hagi nangekam jogi balam jogi menang terekam no hagi lindo hagi William hagi Misha menang terekam no habaro kiba Krishna dan pendiam ini ko Yesu di area me naga benda baro kito ke balade ini naga benda kito ke balade ini area me naga benda kito ke basau si area me naga benda kito ke basai ke area me ko Yesu prianya ke jemput tiang jogi yang ia akan tinggal maju, bangin jumlah ni jauh mereka Yesus tergogotai, berselai di gotai, pendak nam dia kalau mensiam jadi Yesus. Holy Redeemer Renewal Center Maukla YouTube channel. When Puson yakatin jame. I bar gikon kiba puson kinangyo chingai. Katrai gilagyo sno on gibrim kiba smokta hakamen siam jame. Kiba smokta hakajimu jimbarka jame. Hakabat kipuson yakatin jame. Pensle shushu yakatin jame. Pensle shushu yakajini kai jame. Kenapa kikon baharo jame. Kinang janbat me. Kinang tul jame. Kilang di jame ko Yesus. Akan eka kelik mata prahi Yesus. Iko ban duai, iko ban le bolong ye me. Kam kerpa. Haka bangi le man kasni. Ko kimen ko para akan eka kelik mata. Tonginang le bolong jaga dono ba koi kam jame Yesus.
Renggal pada sakarne, kumbapi syai duai man kasni, ngakot ngaweriti, banang pli ya galindi baneng jomni. Nagasna saupo hendriu. Ngabapli ya galindi baneng. Nagasna saupo hendriu, banginak duai lang. Kikina ruai nanne pinsanan ialam, ya kajing duai, piro pinsanang bud. Dahagawa pe ya Yesus, haga sakramen bakoita. Yang kedua, kapingaisken, bau terakhir kergoyang di kam kerpang. Haga negas ni todi meninggal jomni ubanai. Ai kajing ai, kajing dorbu, kajing ini kajing Yesus kanang ban kia, halo jomni. Ai Yesus nang yoi, ya kajing ler yu belai jomni. Renggat pandiko dikti ke jomni. Dua ai, bau terakhir kergoyang di barang. Kajing ati kepenting, haga dulu bukitamu Yesus. Ko Jesu berfiantam, konong sius pa ikajad yurim, tukmi ini badam grup, nagawas ngawin hakmat keduan jombi, ide di jombi, bandiwan ru bandong di jombi, tik nang mangina manyesok kang siam batmi, hakmi uwe nini, wadi ade kenta, agadalur kuitam jombi, pun sisya ibang jombi yami, menu, pun ru ibulan bertanya yami, Nagabanyo ben ikinukum jombi, doyimne ibaro, ko Yesu basputa, patokring iti siya katulog jombi, atra dalong siyem, omtang hagirimi, ibang siya lang nami, menu, enrey natin jokro, kipalaino yami, to ay hati, manmanpasya ipupa, yoha kajinjan katatungan, kinsyitong pagpinpodi, tolong siap kita kibalakan kajian pakar lagi mereka kerana nama Allah menjadi patut tinggi makin jaga kami sehingga baca kecil kecilnya nama ini dalam kawai kesen napro perway doa doa terakhir kedalam jodi jaga nilai sehingga bahkan jinjau ini doa itu sehingga berkecilnya baik lagi baru doa tak terplay baru kawai dan sesuatu kini kawai bukti sehingga roh ada donor belai dah kembali leo kecil kena berkeburung tolong jenong dan jenong amin. Kepangsian hak kedua kita Yesu komplei Tuhan menyerap dengan rakyat Tuhan menyerap kaburung haupa berhubung mengisi berkuih Kubakarong hak kemenikong jumta para ulama jenong amin. Kodalo Yesu kebenar kejing hak kejing hak bakhat biang ikinongpok ngadang kejingnya kejing senia abang pusat cumang kejing sebun cumi mangaru ngalakan susi ini nakipok jangan aku selain do kedut jangan baro pada kerparit pemen maaf jangan ngaterwang kami yakin tang sipor arpor indian Nambah ngan putbian nak benta kipok job itu ru kipok kenyan yami Henry iyai kismosi penban yami kodono Yesu kepada kecing ha kecing ini kaburum hawa kaburum manusia kubur kebabaran hak menikong jumita pada boros dengan jenam amin kodono Yesu kepada kaburum jumita nak benta Kadang pun berkawan, metin kat mesin dalam mesin ini, dalam kipok, kecil sorong, nak kerpat ini berkedar, memsusuk aku kedua juga, pengen palai, kecil sorong mesin, menyumat kata kecil sorong jajai, kawan ni bang, haki pasuri kedua, kodono Yesu kepada kita kapurang cukup, kapurang haupa berjumpa berasusi kubur. Kodono Yesu yang kamu tuntut usuk kepada sedih mengajar bagi demi ramai kumpuli cingidai bentuk ini yang terakhir maka setelah kutam jumi kan saya hal yang akan bersih dengan yang kujumut no menambah maksud yang kedua jumi dan kembali kopian
Andrei mengakan kan dah kecil kalian. Korunur Yesus yang kepala tu kau su. To isnei Kabram hapa berlaku dalam sisi mengkut. Kepada dalam hati mereka cerita berbuat jenama jenama. Amin. Korunur Yesus kau cingim mak kau cingim par jengi. Kepala yang halor keding na bangidup im mangi. Bat kebayai penmai nalakasi. Ya kecingnya jengi halor kedua. Bangin yo im batin di pahat kami, ngakwa kumbian kami, nakagabon ki Kristan, ki pamsud niyo ni kecing maya bakla, jang kemas berkut. Ngakerpa dengan pengkret ha, ya gadot nur jena, kenang bang, ngan yo pentara kecing ngai kebain, ha kecingnya jengi, halor keduan man kesi. Kodolo Yesus kecing im kecing di pahat jengi, Tois Mary, kaburong Hapa hapa, Berlaku terlalu dalam sisi sisi mengkut. mengkut. Bapa dalam hati kami cerita berbuat jenama. Amin. Korunur Yesus kalau mereka kecil kapal terang berkembangnya lagi akan cimbang kami. Pemandum yang ini akan cimi korang saudara kami. Kukawai kami kesan. Kerpa memaaf kita. Nama kena guna akan mempunyai yang cimbang. Kecil kikor ialah orang macam. Pengakulan maaf. Bagi yang baru hamtam itu kepala teran dari sini dari kesenangan ini. Korun Yesus kalau mereka sini kembali. Tois Mary, Kamu Hapa Berlaku dalam sisi mengkut. Kepada dalam hati mereka cerita berbuat jenama. Amin. Korunur Yesus ucing sumhai yang hidup kuat baru. Kepala kuat meraiti mirade dengan kekomingan berkuat. Kum keboina jeng kepurau pada jiksut bok jengkut jeng. Ngas musik tang, babun sin, lepek lepek ngelayau kedian yame kekomingan berkuat. Tempat kelang yang berunut jengan mengati tuan-tuan yame. Mengatur tubut yang dominik sabia berkuat. Bantai kekomingan jengan dan lampu kejik makba yang kejik sumhan benih. Berunut Yesus kejik sumhan yang hidup kuat barang. To isnei Kabram hapa berlaku dalam sisi mengkut. Kepada dalam hati mereka cerita berbuat jenama. Amin. Kohimen kepada katbang ni yashmendaya kenegalintuni jogalonu bakui tamu Yesus kanginangai ti kerpa ya garin India joni ya baru kibapang kibashutam kamdame ngilai nuit na kene ka COVID-19 kumjuru ya gajilan joni ya gadam nation dia baru kawai katbau trai udang ai jinggermen yegi ai ka jinggermen joni kanang sei so shushu hangi wei pai pai. Kada tuli jumpa duduk betam Yesus. Putra Isnei, Try to stay. Kristo Isnei, Praise to stay. Putra Isnei, Try to stay. Kristus ngap ini, Praise to stay. Kristus ngap Isnei ini, Praise to stay. Pablay panang ni, Praise stay. Pablay punong patim na pertay, Praise stay. Pablay mansir mengkut, Praise stay. Patrinity pakut way play, Praise stay. Padonoro Yesus bajang ukun jang pabang jukut, Praise stay. Padonoro Yesus bala penong na umansin pakut ikakpo jang kami sati, Praise stay. Padonoro Yesus bala pinyasok terai pagkatin ublay, Praise stay. Padonoro Yesus bala pagkakurang mamjukut, Praise stay. Padonoro Yesus patampal pakut jang ublay, Praise stay. Padonoro Yesus ko yin syong jang bahalang tan, Praise stay. Padonoro Yesus ko yin ublay na kupalang neng, Praise stay. Padonoro Yesus ko pajwa marhen jang chingi, Praise stay. Padonoro Yesus ko chindian ka hok pagkachingi, Praise stay. Padonoro Yesus ko badal pagkachinha pagkachingi, Praise stay. Padonoro Yesus ko buo jang ka hok baro, Praise stay. Padonoro Yesus ko badawa hok pagkachingi ro baro, Praise stay. Padonoro Yesus ko skian pagkapdeng jang bidonor baro, Praise stay. Padonoro Yesus hakabadon pagkachingi Christ pa jang kachingi start pagkachingi tim baro, Praise stay. Padonoro Yesus hakabasyok kachingi ngam jang kachingi mamulay baro, Praise stay. Padonoro Yesus yang kabang pa usmo kae,
Kodono tu Jesu kebana kecinta perhai juga ni baru ilayo. Kodono tu Jesu kecingkwa cekilung dalam jebut. Kodono tu Jesu kebayasha pun jenisnya. Kodono tu Jesu kebakersai sepak kita baru bekerpa kita. Kodono tu Jesu keompolnya jangan cingin berkecingkut. Kodono tu Jesu kecingin piang nak tentang hip-hop jengi. Kodono tu Jesu kebenar yang nak kecingin beng. Kodono tu Jesu belajar senang nak tentang jenglet benar jengi. Kodono tu Jesu kebakok hidup kecingnya. Kodono tu Jesu belajar duduk su. Kodono tu Jesu ketelah jadi tinggian baru. Kodono tu Jesu kecingin mak kecingin panjengi. Kodono tu Jesu kecing sok kecing pinian sok jengi. Kodono tu Jesu kecing pinian nak tentang hip-hop. Kodono tu Jesu kecing jengi tu kebakermen apa. Kodono tu Jesu kecing kermen jengi tu kebayang apa. Kodono tu Jesu kecing semua jengi buat baru. Kodono tu keplain kita hip-hop berkei. Kodono tu keplain kita hip-hop berkei. Kodono tu keplain kita hip-hop berkei. Tu Jesu kecing buat bersenawet kebalut. Tonging ia tuai. Kau boleh badan bom badan cekut. Tekmi yang dono jemukon bayi jemme. Badia kita kicingnya roh, bad kicing penpiang. Di bawah ini kami agak kerteng kinampo. Batu aja maklan bunut. Hak itu di bakar part ia kicingnya sene jemme. Agak kerteng jemuju kon jemme. Puji Yesus Kristus. Ubayim pada bahasa syareng kapan ni. Agak jingala tawe jeng mainstream bakui. Uble, juno da juno. Amen. Kecing kuai punya agak lut hitam Jesu. Jesu bertiang, bersyai kecingnya, yang diberi bersih kalian ini, dan kecingnya, kecing maksudnya, pada kecing ini, tukmi yang pada kemar berubah jombi. Darah kami negeri, berpergian untuk tergabung dan berperpat. Yang kita kecing maksudnya, pada kecing lebih, kita terlalu jombi, secara diberi baru. Yang terkagak bermata, bagi hidup wilayah yang tertarik, Tuhan kita kecing pecah buruk, diberkau kata-kata, yang tidak minta, Israel terlalu. Di papan ini, terkagak selewek, Marilah kamu berpergian kontak kata-kata komplosion. Hendai kita menjuluk itu di besar kecingan hari ini jauh lebih di besar mutlak bagi waktu berbuat jadi Tuhan saya berbagi dalam dia itu dimakan dalam keberkatan yang dalam sesuai kasih diberikan yang berkorban yang jangan jembe. Menang ikut jimuskan berperiakan yang kawai kecil lebih kepada masyarakat. Kecil yang berkorban kaya kembali. Sisi korban haruko menjadi kemisian berdua. Kembali sisi guru. Kecil lebih bagi dua jembe. Kecil jago yang menjadi bagi dua jembe. Kecil maksudnya kecil desa sesuai yang ada sakramen jauh kecil belai. Kalau kedua agama kecil pahat jauh berjalan biru. Kebayang besar yang mau menjadikan jauh malam yang kami berasal. Allah saya dalam jauh besar yang kecil sesuai Tuhan kecil itulah mereka berjaya jauh Yesus dijumpai. Diri kau bagi siapa berbeda. Yang kata sebenarnya kepada ini harus Yesus lalu kecintaan bila Tuhan lakukan
Pada amat kasih, metuat pai amal terlalu. Ikhlaskan dan kedua bala, bantunya kerbang asli, dan kesenyaran kesenyaran jumpi. Naga bedak ikut lejong, kecangking beru. Naga bedak cacing sedikit, naga sedikit berperang jumpi. Naga sedikit kesenyaran, naga sedikit melulu, naga sedikit semua kendong, naga sedikit gaya terkosong. Kapal naga sedikit, naga bertanggal, kapal syong terkobor. Yang itu bagi manusia ini, pada kapal kering yang berdua berlipat bangun ini. Kau Yesus bersumpah, jika kebahagiaan ini, untuk yang kerja saya untuk kembali seperti berlaku, karena kemudian yang dari itu langsung aja bukan kepentingan, untuk kau ini harus dikau jadi harus kepentingan, harus ini kepentingan, bahagia kasih, dalam kau secara jaga, harus kami melakukan Messi berkuih, menjadi bersesat, upaya jenok nasional. Amin. Kenapa Shispa Sanpulai? Shispa Sanpulai.
Jesu. Ngilar leryo belaya me shagadono bakuit tanga jome. Bagi ngesken melapes no bhai but melapdias no bha ya ke jinkar paat ka jome ya ke jingryo belaya ke jome kabang idang ya ke jingleryo belaya man gasni to don lakbagi ka try pen kadang ya ka donyo jome pen ko ya ka donyo jome pen kantang ya ka donyo jome pelong ya ka donyo jome kon ka donyo jome bangin Dios ngau ya ka sur jome bangin bud ya ka jingi kai ka jome bangin du poi shabane kumba melatra namar melawan kum gasla ban penseiso yingi bago bangin du pai shaupa bangin du pediam ya ka jingkar ko ya ka jinga man kasi ilong ikon lambara bala sakamana me henre da ka jingi ka jame ka dup yegi sop da wai ya ki jingmong ha ki jingmong jami bangin dup yo ya ka jingkoi jingkia ha ka men sia ha ka jingko jimbar ka jami katra ibar lut hame ha ka liya ka kelik ma sya bangin yo penia ka jingkar ko ni aiki hame ya ka langi lang senjami rangga bagi kon dikti rangga bagi mikipa rangga bagi himen di bara rangga bagi marjan mata rangga bagi kejelajami rangga badbara ke jai pentri jang ke north east India rangga India itu ai menang pen koi pen kiai menang tau ke mai menang pelai lu ye ke partai baroto me na ka ne ka lada uno ubri kano kabri badon kam ye ke jigi sune jam na mar ke rukam yem jogi na mar ke jinglong jagappo map ye ki ipan mar ke lampo naga benda ki poparo ke bad kilale persha ye me shagadono ba koi dam jame shake yukerish ba koi shake jing koi jagabala ko Jesu pedian ye ke dak barit jami hakene kelim ma ha ka bangidam kosyo ko himman ko para ki tobaro ke balaban dan kosiyo naga bendaban pinbiang yeki pop jong ka parte habangin le kano ka dak bari hano ka jingshit utrai bun usno bha bat lemba ka jingle shitong jogi ka parte jingkoi jingkanta bat jinglai koi ai kane ka jingmane jogi ha kane ka janni kalong naga benda ka parte baro ka bai naga benda ke pop jogi kun kibam patkin kibam patit kya utrai naga benda jong kiru ko himen ko para naga badai kosiyo ye karpan ye utrai Jesu ba undup karku yegi pandit duai naga benda baro ka pop joga parte upa kamani kalong ko ye thanks to me kalong ko jogi ha kita upa kamani to ai ye ta ka jimbam jogi Maria